Hello guys, nke ang tabo kena orang jaga je umo je matarbari ni je paiman pore kena orang jaga yang ke ang tabo kena yang train station tiki thang sini ta nke umo tu blog kena isi ta ang tak thang sini durian channel talang ke subscribe kadi mukti blog no subscribe kadi ta pore je bakaban ya ta motu blog ke direct malas Hello guys, kita sabi na ka sabi yo ka bon porke star khaiga on khaimen porke tak direct motu blog ke malai lesna Hadi mana? Wow, borok bahar unai siya ko si first time se ble angke no Udaipur ni train station no flying ke tak thang ini tarai nalas na hadi mana yang di ni je react na gradi tamang bai tong hone bui hai train station no ma train station ni je route no nai dita baki uhu oho omo orang ni sing ke thang sini ta Oh jaga ni cing, omo ke matarbari ni bus kanggo hata ke matarbari ni gana tu ni matang gak sih, ke or tak tang na lesina yang bahai rok borok rok nai di first time aja ang je map no nai sih thaya sih ang ke, omo kisah parang nagra bon perke nai sih sih, oh rasta bahaya sih kisah first time beli bahai rok nai sih rasta rok, oh अबे क्या पागल है क्या यार ऐसे मिडिल क्लास का फैमिली का हूँ यार इतने यार लड़की भी हंस हंस के ओहो ओ क्या पावर तक है यार एक्सीडेंट कम है दे सो guys इनके ताकि मारा क्या ओम के मेन रोड नीचे लोकेशन है ट्रेन स्टेशन नीचे बस का नहीं लोकेशन पोनो Oh, bahai bus kanggo nai ne legra suda ke kisa to sotoi ma nai ne guys je bus kani bahai ke nukja bono to sotoi ma nai ne bini reaction bu kisa nai tan ta cholo ke sotoi lai sina hasi uhu maza jaiga yaar cholo boda lai sina bus kan aro lai sina ta bahai ro ke nukja guys an to khuji aji yang nai nokha bo asa khai bahai ke nukja ke oho maza uhu life to esa hai lai sina aro lai sina table wow Baru tak aku suka siapa aja boy aku suka tahu thangin lesina pakai nusa wah Hello guys ini kita shock pajak orang tak train station kisah apa sini Hello guys ini kita shock pajak train station kan ada di bawah sakit tak orang ni je funny video mana funny roh kayaknya lagi rahasi funny musamung roh celo lagau sampai itu guys omong train station kita kan kisah funny nih jauh baik nih funny Hello guys, kita bawa train station sampai atas pro wati payment program ini pura wati है semua के wati jarang lumah lihat kita bising borok bang kisah nanti payah sakit enjoy kai tuh nih payah sakit kisah gurih benar है sih bahaya rokin nukja no komen kali do yang borok bisa bang nanti terus ke naik tuh nih ke yang train station nih bahaya rok nukja wow wah serakin nukja kasih yang borok enggak ini kan borok kom sampai teh anggur jaga payment program borok kom tuh onai borok kom Kepaya saya kena itu, kita kari punya. Oh, Maja, omo si Udaipur ni guys. Oh, Udaipur ni train station. Salam. Mark ke बहुत besar kam mai sa ya phone hai si. No baga video khai si. Pa besar mark kosong kha. Yang dikit dance ro jong hai si. Beri ro bunai thang ngai thang.
Kena itu. Ini yang tolak yang side back ke nukjak này đi. Lên tông hay gì cơ? Yang đi cái nukjak ta. Cái pa cái khả năng market sạc hay gì? Yang tolak đi direct thằng ấy malah let's make ta. Yang tolak thằng ấy dari mana sih? Yang di side ini cái nukjak ta views ini. Yang tolak itu dia high thang lah sini. Ini. Yang tolak itu high thang sini. Oh, dangerous thang है sih. क्या यहाँ तो थाना लिया यहाँ तो रिक्स था वो मैं तो बहुत डरता हूँ यार वाओ बहुत रिक्स है यार इधर से कभी कोई भी मत आना बहुत डेंजर है मेरा चैनल नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार अभी ट्रेन आएगा तो मेरे को कुचल देगा इसलिए उठना चाहिए मेरे को और मुक्ति ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलना ठीक है चलो आगे जाके देखता हूँ गाइस अच्छा यार क्या बताऊँ और चलो और थोड़ा जाके दिखाऊंगा उसके बाद यहाँ पर ही ब्लॉग खत्म करता हूँ और नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और घंटी को ठप करके स्टॉक दो यार कमेंट भी करना ठीक है मैं बार बार नहीं कहूँगा चलो और थोड़ा जाके दिखाऊंगा मेरे को बहुत पसीना हो रहा है कपड़ा भी खुलने का डर कर रहा है यार बहुत तेज हो रहा है चलो माँ कसम मानना पड़ेगा ओ मेरे को इतना खुश हो गया ना मैं यहाँ से जब निकाला था ना उस टाइम मेरे को डर लग गया था मेरे को जब कुचल देगा ना आप लोगों के लिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाएगा यार चलो इतना तक है ठीक है और मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और घंटी को दबा दो यार इतना है ठीक है चलो क्या बोलूँ पता नहीं यार भूल गया क्या बोलना चाहता था मैं गजब बेइज्जती है